Pozdrav društva, šta ima, kako ste mi danas? Ja sam danas mnogo bolje, pošto je drugi dan odmora i odlučio sam, danas je bio topao dan, pa je u stanu katastrofa sparina, da evo pred mrak idemo na ćevape. Mislim, ja ću na ćevape, ne znam šta će ostali da jedu, djeca i žena. Bosanac jedan naš sa ženom otvorio gore gdje je prije bosanski klub bio i prodavnica, sad je bosanska hrana, restoran bosanske hrane i slastičarna. Tako da idemo to testirati da vidimo kako je. Mada ne sumnjam da će biti dobro pošto je vlasnik, Alen se zove imenjak, tako da trebalo bi da bude dobro. Hajmo to da vidimo. I evo stigli smo, idemo sad na degustaciju ćevapčića. Fino. Evo, instalirali smo se opet. San Pellegrino sa petokrakom. Dobro se slaže. I logično, naziv Zlatni Ljiljan. Mi ćemo uzeti ćevapi. Evo i krčkaju se. Ko što ja rekao, ne može ne valjati kad je Alen imenjak pripremio to. Ja. Kod zeme nisu samo ćevapi, nego imaju i kolači. Evo je fino sa pistačijom. To ćemo poslije da se malo, posle ćevapa, da se zasladimo uz kafu ako bude. I rumašice su top. Ljudi, vidite mačke kakva je, braćo mila. Mec. Aha, evo je zemljakin je pripremio. Svaka mu časa grava je bila puna čorbe. Evo, sad da im pokažemo kako se jedu ćevapi. Evo je degustacija. Ekstra. Boga mi, ja bi snimao, ali ne mogu da se zaustavim. Juneći i teleći mješavina. Ali našu mjeru. Ekstra su, boga mi, ekstra. Nemam riječi, prva liga. I lepina isto dobra. Polje, super, ali ćevapi su prva liga, svaka čast. Pravi čovjek ribu. Super. Još ti ribe? Šta je ovo? Riba? Riba. Ko neka... Ko sardine neke male, ovdje je specijalitet iz Ženevi. Filet perš. A ćevapi, jedino ćevapi ovdje sam jeo kod Albanca. I mogu reći da su ovdje 10 puta bolji. Najmanje 10 puta. 100%. Jedna runda završena. Sad ono iza djece što ostane jazuk, jel? Kako se kaže? Jazuk. Šta da vi rečem, ljudstvo moje, završili smo ćevape, 10. Mislim 7 i ono iza djete što je ostalo, tamo vam 10 dođe. I uz to sam malo prošetat ovdje u hladovinu, da napravimo mjesta za dezert. Pošto je ova žena što drži tu restoran specijalista za kolače i za torte. Znači već sam jeo neki, ali sad sam odlučio da uzmem krempitu. Nisam krempite jeo, ne pamti. Pa da vidimo kakva je sada.
Evo i krempita je tu, da i taj kolač. Nisam mogao doliti, već sam malo Zagrebu. I ovaj sa pistacijama. Top topova, znači. Top topova. Ne znam kako ćemo disati poslije. Ajde da to dovršimo. Ludilo. Ljudstvo moje, šta da vam kažem sad? Cjelokupan utisak je super, ekstra. Pošto je ovo nedavno otvoreno, nešto ovako bosanska hrana, baš tipično bosanska hrana, bureci, sirnice i šta ti ja znam. I ima dosta italijanski isto, pošto je Alen jako spreman čovjek. Da, cjelokupan utisak ekstra, stvarno vrijedi doći i cijenom i kvalitetom i kvantitetom, 100%. U odnosu na ove ostale restorane po Ženevi, cijena i ono što dobiješ za tu cijenu jako se razlikuje. A još je naše. Zlatni Ljiljan se zove, kud ćeš dalje, brate. To se mora poštovati, to se mora obilaziti. Super. Ništa raja, vidimo se nekad drugi puta. Sad jedna vrlo važna stvar, prije nego što odemo na spavanje, moram auto ostaviti. Evo, ja se vozim već nekih 4 minuta, tražim parking. Pa sam anulirao sat na palo mi je da vidimo za koliko kilometara ću preći dok nađem parking. Let's go! Inače, kako to izgleda, ovako voziš i gledaš sa strane, hoćeš li gdje uletiti. A lijevim okom na onoj strani pratiš. Što se kaže, jedna usjer, jedna u pogaču. To još ovako kad radove stavi, znaš, pa ti odu skinu jedno 15 parkinga, pa onda još lakše. Majka moja. I nema te nema, već godina treća. Nema pa nema, ali šta, idemo dalje? Bogu hvala, evo našli smo parking. Nisam imao kad snimiti, tako je brzo izletio čovjek, ja sam, se kaže, udriftao. Dobro je, jako dobro, 3 km sam prešao samo. Ne znam koliko vremenski, to možete vidjeti od početka snimka i sad koliko je sad. Nekad znam preći po 25 km ako nađem parking, taka je situacija. Sad je stvar što nisam baš blizu kuće, ali imam ja rješenje za to, sad ću vam pokazati, evo da vam pokažem. Evo ga rješenje. Op. Znači, to je rješenje. Nema veze gdje si, samo to. Op, sklopimo. Palimo. I begamo. Sad da vam pokažem kako makina ide bez greške. 6000 km već na odometru. Ovo mi život olakšava 100%. Nemaš greške. Leti čudo. Ćao! I evo nas, napokon smo stigli kući, zapravo pred zgradom smo, pored vode. Još malo zraka čistog uzeti i idemo na spavanac. Pa sutra posao, nažalost. Ja odavde sam nekad s ovog zida. Prelome kičme skaku. Da snimim da vidimo će se šta vidite. Tu sam ja nekad. Prelom. Ne znam vidi li se visina, ali eto. Stup taj sad još gore.
Džaba 130 kila